Ole zanin chu Blackpink chanchin in ngaithla ve tiang o group din chaudan sang ni soma YG Entertainment CEO Iyang Hian Sukan True Anyone Aya Now Pang Gal Group Thar Siam Atuma Project Name Atan Ping Pang Ti Man Atum Plan Tirte Member Pasari Atanga Pakwa Talent Nei Mel Tha Attitude Nei Mase Kumruk Chung a boy charger sang ni soma tanga sang ni som pania trainee anla khoma jeni sang ni soma anla luta lisa le jisu sang ni som pakhata rose sang ni som pania alut vele sang ni som pania tanga sang ni som pali pingpang member pakwa vel an train miyan ni anom mase an tlazel sang ni som panga YG in debut an cancel seka inline pe lo ti in thakodangan ha ti le a kum sang ni som paruk me tha member pali chi thanchwa anita miyan atla a anuwa gedila adibuda sang ni som paruk zone ni som ni pakwa an mingatan Blackpink ti inan puang pink cute black girl crush sang ni som paruk August niriata an debuta square one bombaya le whistle tenen ane member zondan pathum global audition Thailand anneya mi sang li jinga lisa pakhatna ania Australia mi zasari jinga rose pakhatna ane street casting zeni he chiangdam dong dorbula YG staff in amufo mel chalutuk ati Chinese survival Chinese somni pangazinga thatin test anneya zai lam reple melte star quality te ane atling lawa piang an banzel YG hi big three zinga shikber anniya Blackpink Chinese dam unbi zirna darlia an banga zan dar som pani atanga som pani thleng an practice hen ni tin darkar som pali atanga darkar som paruk ani chu Sunday test kartin zaile lamte rep test an nei thin YG staff som ni ma a fail chu an ban thin monthly evaluation thatin CEO Iyang Hian Suk ma a rank khat atanga som ni siam ania aniam pathum an ban thin phone man khap trainee kumni phone khoi phal ani lawa lisa in kumni chung anu abelo ngei zong nei phal ani lo in ngai zone phal ani lawa mai chia le mi pa trainee la in biak phal ani lo wait check khatin anin buka keji somli pasari aya richu anin da tir thina zanril tram atam lutuk zan pon chu khap ani dom dar soma an loka CCTV a ombok member cha soidan lesa korean ka thiam lowa zantin ka tapa biscuit ka iruk changin ken thiam lo ati rose Australia ka ngaya kumlo chungin vai khatsia ka hoa ni thum chia kala chamati jenin kumsom pali atangin nun pa ngai ka nei lo thian ka nei lo ati jisuin ka thian te thil poimo enga ma ka tel pui ve theilawa ka in chir chang atam ati hlotlin na lian zual kum sang ni somparuka bombaya anti chuaka billboard world digital number 1 ani a gal group debut masaber ani sang ni sompareta du anti chuak le a YouTube 2.2 billion views chuang ania K-pop group music video view tamber ani tangni somnia dialbum anti chuak le 1.4 million an shala girl group album shal number ahun lain sangni somni pania bon pink anti chuak le billboard 200 number 1 ania K-pop girl group zinga number 1 masaber ani sangni le somni pani le sangni somni pathuma bonping world tour annaya so somruk paruk annaya fans million khatle point pariat ankal khoma awain million zathum somthum pakhat an thok chuaka girl group tour lian ber ani hisi a an music video 1 billion views naite du 2.2 billion ania K-pop group zinga sangber Kill This Love 1.9 billion tuna chuan chu po kai ve to mai thei Bombaya 1.7 How You Like That 1.2 As If It Your Last 1.4 billion ani music video 1 billion views nei tling hi panga anneya girl group zinga tamber anni Coachella performance sang ni som pakwa April ni som panile ni som pakwa Sahara stage an performa K-pop girl group zinga masaber anni a mi puinoi khatle sing ni le sanga chuang an kala sangni somni pathum April ni som pangale ni somni pania headliner annia main stage annia K-pop Asian meichia zinga masaber anni setlisa hla som pariata oma dakar khatlem ni somni panga hun anneya YouTube live millions ani somnga chuangin an clear Rolling Stone in hisi mate ati VMA performance sangni somni pani August ni somni pariata Pink Venom an performa K-pop girl group zinga masaber anni
award best metaverse performance an la a chang ni somni pathuma lisa in moni a performa K-pop solo mai chia zinga VMS te sa performance a ber ani tur lian zual in your area tour sang ni som pariat atanga sang ni som nia so som thum paruk an neya million som nga paruk an lalut Blackpink World Tour sang ni som ni panile sang ni som ni pathuma an neya so som ruk paruk an neya stadium khat vek Seoul Tokyo Dome MetLife State Difference an khat veka millions a thum som thum pakhat an laluta Taylor Swift Beyonce ti lawa chuan me chetur hlo number an ni har satna le soi chiat nan tote group har satna 1 year one comeback sang ni som pasari tanga sang ni som pariat kum khata hla pahni sia an neya fansten YG lung in ti in an kong an zo pui hey Jane sang ni som pakwa tanga sang ni som nia lip sync queen Zion thiam lo achichiu ta chia ti in Korean forum an bei char Lisa passport alika Thailand a huangai Rose in roktu man oma Jenny le vi thalak sang ni somni pahnia alik bok Blackpink tour Blackpink tour thlasom pakhat anneya Rose ni tindam do e kangai ka o chevek ati social na lian ber pali talent a in mel YG in model ala anti mase kochela sang ni som pakwa live ro in an changlet la an phwa velo tedi baga kut nu vek Mase sang ni somni atangin Jenny Rose ten an phwa vetran chapau awat so an nui tlem salut an pelauti in ke netizen in an how western how Korean promo si atlem US lam an boy puyanti mase Korean music show a trophy somli chuang an la thau member pali soi chianan don big Jenny YG princess soiselna an puna company nan du sak big screen time a mutam big outfit a thabik achan debut ma sang ni som pania G Dragon music video sang ni som pathum li hai la alang masabera trainee kumruk areber solo sang ni som pareta ati chuaka member jinga solo ti chuak masaber ania channel ambassador sang ni som pasari atangin ania medang ain anima hate adon sang ni som pareta lazy dancing hip injury awangin stesa alam zoi ke netizen in nithum chung an chena number 1 ani achanglet sang ni somni pathum kochela arab sang ni somni pathum kochela arepa vocal dance perfect documentary a kain liamti an selo ati YG nan du sak masaber masya chanchu trainee ber skill complete ber English team ber ani wang du sak big su anom masya phutok ani anti Rose an en sang big an puna line part atlem big YG na promote lo vocal mase center running ai lo anti achan huisila line chicken som pani point panga chi achanga atlem ber solo on the ground sang ni somni pakata ti choka music video budget atlema promote atlem anti fashion show alang tlem ber thina head adon awa thama live achi lo ti in a vocal color an soi sel Australia extend awangin Korean ang lo antibok achanglet APT Bruno Mars ne sang ni somni palian ti chuaka Billboard Hot 100 number 3 ania K-pop solo record ani a utham khak khovelin andu ta thodik debut tir chuan line atlem mase di album atangin vocal main ani chiang YG nan en sanglem lo a style anin melo zok tuna chuan YSL global ambassador ani a solo lotling bertajing ami ani Jisoo filler member soiselna anpuna zaya thiam lo ber lama thiam lo ber bok amela wang chawin atlingan ti hate adon vocal critic anasabera Blackpink hall anti-train flower sang ni somni pathum mangin at changleta views millions anga chuang aneya 1M million khat album shal ane actress Snowdrop Disney a hit Dior global ambassador ani bok today vocal power anelo mase ton moi berani a group balance na poimo tuna chuan ace antito Lisa ramdang me soiselna anpu na ai ani awangin Korean na apum tak lo Thailand na horo anti hate adonte sangni som pakwa tanga sangni som pakhat chung racist comment atong na sa a stage outfit a sexy lo tuktin an how sangni som nia seisengin poisa 1 billion aruk sak changlet Instagram millions apanga followers anaya K-pop idol zinga sang ber ania Moni 1B stream ania Celine Bulgari Louis Vuitton sangni som paruk World Cup performer ani bok Celine Bulgari Louis Vuitton ambassador ania sangni somni paruk World Cup performer ani bok ramdang ani awangin atur na sabera mase kovel puma fans anga ber thong solo record kim chang Jenny solo sangni sompareta ati chuaka 1B YouTube views ani K-pop solo me chia zinga masaber ani UN me sangni som pathuma ti chuak le
Spotify millions ali chuang stream ani Ruby album sang ni somni panga ti chuak le a Billboard 200 ta number 7 ani brand hi Chanel Calvin Klein Hera Human Chanel te ani a Lisa sang ni somni pakhata ati chuaka YouTube pa darka somni pali chungin million somsari le pathum point parukin an viewa Kovel pumma solo record ani Lisa music video hi 1 billion suang view ani a Moni hi YouTube pa 1 billion views ani a Spotify 1.3 billion stream ani Alter Ego album sang ni somni palia ati chuaka Billboard 200 ta number 7 na ani sang ni somni paruka World Cup flower goals ati chuak dona opening ceremony June ni sompania a perform don bok brand hi Celine Bulgari Louis Vuitton mekte ani Rose on the ground sang ni somni pakata ati chuaka Billboard Hot 100 ta somsarina akaya K-pop solo mechia zinga sang ber ani ahun lai khan gon YouTube pa millions athum chuangin an viewa APT Bruno Mars ne sangni somni palenti chuak le a Billboard Hot 100 ta pathumna ania 2 billion suang Spotify asim ani K-pop solo record song America Rosie album sangni somni paleti chuaka UK chart ta number 4 na ani brand hi Saint Laurent Tiffany & Co remote ani Jisoo mi album sangni somni pathuma ati chuaka million khat le point pathum shal ania K-pop solo mechia zinga million khat shal masaber ani Flower YouTube pa million zanga somni panga chuang in an viewa Spotify million zaruk chuang sim ania Billboard Global 200 ta number 2 ani actress Snowdrop sangni somni pakhat Disney influencer sangni somni panga brand hi Dior Carter le Dysonte ani ari ombera tanga lim omber sangni sompali asi ombera member pakwatangin palia an paya zenin trapchungin kantlave mayangati Rose in Australia huadil sangni sompanga November an beidong an debut an kansela YG in la ready lawati thakochung eng ma tho tur omlo lesa in Thailand ka homei don atia Rose in adang sangni sompuru August ni sompali an limtran in ki gayo trophy pakhatna an nia an debut atanga ni rukna chau ani stage an palin anin kuwa an tapa sangni sompariata an mingchia du hit mase lip since hate chain Lisa racist comment atwarna sa sangni sompakoi bril ni sompani hishi Coachella an performa menoi khatle sing ni le sanga chuang ma a Blackpink in your area jenin kamu manga ang ati sangni somnia pandemic tour an cancel veka mase di album anti chuaka million khatle point palishal ania lockdown lain minsan him fansten anti sangni somni pani October Sauber Bonping tour antrana thasom pakhat chungin so somruk paruk anneya Jesuin damdoi ei renga Rose o chang sangni somni pathum April ni sompanga aropui ber Coachella headliner ani sangni somni pathum September alomber contract azawa anin thendon ti athangna sa Blink an trapna sa Asia Group contract an renew le a sangni somni panga an zalena ber ani solo album anti chuak veka company sang an din vek Asia Blackpink forever an lati sangni somni paruk zona kumso mantling dona group comeback tura oma lesa in World Cup pa perform dona Rose Grammy performa Jennie te anwa yen Jennie Blackpink member zong Jisoo Rose sa te Met Gala an kalveka Jisoo kensa kalbukan hlotling vek Kill This Love mange na le huat na hlotlin na le harsat na anjin konga hiana pania omvek mase an tlungai lo member palite chanchin Jisoo kumsang khajukwa sumkwa panga January ni thuma apianga gunpo gyang idonga apianga high school drama club azoma sangni sompakata YG audition na akalve maya atling lawa kumnga chunga training ani chungte nule pa anaya u pakhat anei boka ui dalkom pakhat ane chungko pa ngai tak adne fiam tu du tak ania game ai dika movie en puyanwa in tharun mel ma se aril ru anghet visual center vocal stable actress Korean traditional male ti in Miss Korea anti social na adonte vocal ranks atlem dance alive anti sangni sompare tanga sangni somnia Blackpink hall ti in an soina sa solo record mi album sangni somni pathuma ati chuaka karkha chunglekin 1.3 million shal ania K-pop solo mechia zinga 1 million shal theima saber ani Jenny Kim kumsang khajukwa sumkwa paruk January ni somparuka siola apianga kumsom panga le sompanga New Zealand a lekha azira kumsom atanga sompanga ni thlengin New Zealand a lekha azira anu hi doctor ani apa in hospital anaya an hausa sangni soma YG aluta kumruk chunga trainee a reiber
nunzia stage sa asavesa rep powerful ani mase tak at chuan a in thlachunga azak zoom uile zote angai na talent rap vocal dance complete fashion icon in K-pop number 1 soisena YG Princess an puna debut ma sang ni som pania chi dragon te music video le sang ni som pathuma li high special alang masabik he cho chunga kan soi to thawa adang he chu soivak to lo mayang o Rose Park che yang kumsang khazukwa somkwa pasari February ni som pakata Auckland New Zealand apianga Melbourne Australian apa hi lawyer ania anu hi business woman ania an kaushana gitara petrain sangni sompania YG Australia audition tilve in mi zasarizinga pakhatna ania a sensitive bera a travel book gitar perin ein nem chen perfect adua mani in thiam lo ma chi ani vocal unique berania golden voice guitar piano thiam English accent anal ber Lisa Monobal Boriram Thailand apianga kumlia changin lam azirtran apamas apa aboral to tuna hin stepfather Swiss chef Marco Bruce Wessler anaya sangni som pakata YG in Thailand audition anron nein mi sangli zinga pakatna ania YG trainee ramdang mi zinga masaber ani anunzia makne ma se stage rockstar ani aya upaza thiam lim thei chian siam thiam takania language banga Thai Korean English Japanese Chinese tena chongvek thei talent dance in K-pop number 1 rap fast stage presence sa sang bear pocket le polaroid angai na Blackpink te hian YouTube artist song jinga subscribe ma per ania millions subscriber ania mani hi artist jinga subscriber 100 million nei masaber anni Lisa in YouTube subscriber millions somni panni ania Rose in millions som pakwa ania Zedin millions som pariat ania Jisoo in million kwa subscriber anei bok ole khatizong khani